زل في اللون انصف يسوى درت نتيغ ديال سيسميس انزوير ديك السلواينا نتغيوان تنبوسكان اديك اوليس في المغرب نوسكي الزوج لون دونك ساكي قلا غير زبان دونك نفرح الاعراض نول à l'occasion justement de la victoire du tournoi Eglan des Taïwan de Kilouin. Donc j'ai assisté déjà à la finale Eglan Garde Zibouan à côté de Guirub. C'était une joie, un bon match des deux parties. Donc on a assisté à un match formidable avec nos camarades Merdi Lula. lequel SNINA a été et aucune de l'organisation. Notre maire aussi de Dijar, notre maire vice-président Nezikia, Sismi aussi aussi parce que on va partager la joie ensemble. Hier nos communes, les 4 communes, تصدر قرد الزبان دونك انفرح كو ديال الزبان غير الزبان تصدرت لنا يقلنا غيوان لنا يتصدرت يقلنا مره ديال العرش نتيجه ديال العرش كيلوين دونك سنيني ايوا داك يدي كان ليفينمون هيا دونك ساكيان نكون نساد انفرح يسون انفرح يدون ان شاء الله de ma part je vais accompagner justement cette jeunesse et il y a déjà accompagné non subvention c'est quoi c'est ان شاء الله سنفكر plus par rapport à l'année passée يعطيكم الصحه. أنا غلا رقمتنا نصا كلام فيس بريزيدون تغيوانت النسيجية كان الزول فلاك نصوفي السكرتة درت النتيغيل ولا غير تفكرنا أول شغل ثم زورة الدنيا الشخص في الأول أعطيكم الصحة في الأراضي غد الخمام لا غالب الميرنا ولا شي ساكين باش هذه ريكا لنا مشهور يروح عندنا في سميس اسمه تغيوانت النسيجية ولينا هاكا أعطيكم الصحة في الأراضي في السنات أكاد ديني غنسان الحاجة هاني تخدم أبالو سورتو أبالو الحاجة غيحملنا ريجيوننا سواء ساكا دينا عطيكم الصحة في الأورغانيزاسيون أما كيلو لنا ما داكي غوروان في السنات ديني إن شاء الله عدو تاسيكسي إن شاء الله والسلام عليكم صحيح. الزول أفسلوي الإيجار مس رابكا الزول فلاك نصوفي السكرتة درت النتيغيل تنمرت من تقبلتين وفقنا الحرز ربي كحرز وخلاق أولا دينا نقول شغالين ديني غمس الخير في الأول ثم زوروث يعطيكم الصحة غير راضي غير عرضون سفد درت غير زيبا روح هذا سقيت مديت قيس الفرح ضم قراني غير أول عندنا نحضر 80 لا فينال بيان سور يقلان يار تدرت غير زيبا او تدرت غير يتورنو غير اورغانيزين تدرت مزقن يتغيواتي لولا ومالو ديجا وقبل نشتاقي غد نشكر مليح تدرت مزقن غير اورغانيزين غير يجمعنا كون فيكي غير التورنو ياكينيا عند جمع دوك لي جون عند جمع دي سيبورتور خاطر بالون وين يسدو كلن ماشي وين يتفرقن نكونيا اذا نشتاقي غير ديجان نتروحود يوكنا بالون يسدو كل داير المير ديالو لا غتاكرانا يعطي الصحه التورنوا غير كيضون دات سمرا باغي داك ناس الميور سلا جوناس اون فينال دين ان ولا ان تري بون ماتش يلعب غير شي طوح كان هكا عندها هات زعما ديني غدنيه شي طوح يقلان يثما يجي باش نبويتين دونك نفرحك مالنا ايمي تدر كيغيل تيدي بوين لا فينال كي ان شاء الله هاد الفرحه يذوم من يتدر كيغيل بوكيا يتدر كاع زيبا ديانتي كان جوايض كنقارن ديالو لا مالو ميريتين بوكو تشوز اوتون كومون اوتون فيلاج مزكين كي اورغانيزي اون روميرسي مشي الماء ميرسي كي غير تيبني سند الجماعه باغي يعطيك صحه ويعطيكم الصحه يعطيك كل ويس تدر كيغيل غير دار نتندي ثقيني نتشغل من سيكراون سنفرح ذم قرنا خلا كراون اون روميرسي ميرسي بوكو تيما تيقرب بحال تيما تيقرب بحال دابا يقرب بحال يعطيك صحه الا نقرب بحالنا ذاتي غيرنا غير حرز ربي مره هذه سدوك ربي ثويتنا ان شاء الله سي بلوز امبورطون دايور قلا كاتمير دي لا ديره دي بوزكان نملل دا ساكيني غير ذاكي نوحدك ملاس الفرح اشو غير لو فوتبول اغانيي نكوني لوبجيكتيف دوا كلك سو سوا انا فوكن بغوتي لي تدر تيقرب بحال يرتون وياكي نكوني تسدر النغلا ديره دي بوزكان اون جينيرال اما كيلويان اما نزيكا اما نتيجه اما بوزكان ذوك لوبجيكتيف يروحوا بالو يعطيك الصحه ميرسي صافي الزلف اللي فيك فتنا سلواي تغيوانت إلولا أمالو
أولي إنك غاف مليلة نواساكي مغير شغالين. Atik Sahi maintenant, on vous remercie déjà pour l'invitation. J'ai vraiment chaud au cœur quand j'ai reçu l'invitation d'Iril. Ça me fait vraiment plaisir. De un, je vais quand même rencontrer les maires de la Daïra. De deux, c'est une famille خاطر شمادين مرحبا يسون الفدر ثنون. Alors ça veut tout dire. Sinon, par rapport à la troisième édition qui a été organisée des Ngarna et Doula, c'est toujours le village Mezgen. D'emblée et d'ores et déjà, je vous invite et on vous invite parce que je suis de Mezgen pour l'année prochaine, Inch'Allah, ça va être la 4e édition. Et Inch'Allah, ça va être une réussite comme cette année. Sinon, Mbrouk Filaouen. C'est un plaisir quand on se retrouve comme ça en famille, quand on se rencontre. Le maire Mbouzgan à Texaha, parce que quand même, la coupe. Parce que pour juste une petite anecdote, la dernière fois, quand justement au cours de la finale, l'un des sagas qui nous parce que nous deux maires. 2-1. Déjà, c'était un coup franc. C'est un coup de chance. Mais sinon, Farha ou Mleh, parce que quand on est discipliné, c'est ça. Et on doit retenir ça dans la tête. Quand on est discipliné, il y a toujours un résultat. Le parcours, nous, c'était quand même un parcours. C'était un parcours vraiment honorable. Vous avez vraiment une bonne équipe. Je fais à Cannes numéro 4 et je me dis toujours en retard. Je me rappelle pas qui c'est. Vous le dites, toujours en retard et vous m'avez dit que je suis toujours un plus. Alors, Mbrouk Filaouen, أعطيكم صحة إلى عرض ذكرى السنة أعطيكم صحة. صحيت كنا بيغنا كنا تيرزن وديجا غير داكينا تسبب صديق إثرنام الكوراج إثرنام إيه المزيننا وكنا تكملين ديك فريدك كنا حرصوا خلاص. أعطيكم صحة et bon courage et bonne continuation pour quand même l'avenir. Bravo.